hati anyine kibuuzo ekindi ekinanyenda kubuuza Apostle. Music industry gibeshi nabo ori omweshongozi nimpurira ngo omweshongozi kwakuza kuba omweshongozi hariho uko baine producer haine uko baine omuhandiiki haine uko baine management ejo mweni we oine management yona erikwera omukweshongora hati nyora kugira ngo ebyanje ninteekateeka ngo ebyanje na Ruhanga wanje abo kuba omuhandiiki ninye composer ninye muhandiiki ninye okurondiraka ninye okushashura studio advice no moyo rukwera mwene buri kimwe cyona ndecyange no moyo rukwera. So nyine producer nashi ba producer because I have a different studios. So nyine ba producer nkabangahi nyine producer wabanze kunkorera ha music mulimbarra bamweta JK. By then akaba the producer on the producer, but now is a producer, is a senior pastor. So no yakoze cyeshongore cyahariye se arukora ngatanga cyakwatiye munongo kikakwatayo munongo mbona kubwacho actually reba nato ngo ariyo natera niyo nizo mu studio and so ekindi kinayenda kubuza hwaho aha music kugira ngo nayenda kubuza music kugira ngo music eji eine mu challenges zonka izo eziremese abantu bengi bahikamu ayishongwe cyeshongoro cyumwe ecya kabiri yabura yayishongora ecya kabiri yaza hamto ihanga ryo nari yamanya ninga western yamanya ninga central yamanya kuyaheza yabura umwanya n'ibintu cyebye bikoremesa beshongozi kushika kugumiza muna talent zabo mpaka bakiteira muhero nintekateka niweze zo face ngire nkomuntu nyowe nyonkanye ebimbuga bugenda takagambira abantu challenge nyowe nabanze kutunga kabanza kubura esente zo kubasa kumpushinga naburaho kutembera so kumbe ndiyaho mukama yanyamba wonkarahango wanyitsiro wampere kitonto yaba no yanye yimukiza yaba no yampereza kasente ko basa kutambuza umurimo konka nkabeshongozi twine mu challenges zitari zimwe na zimwe noleba umuntu no basa kutandika ikintu cyo nakugambira ngo no basa kutandika obane music industry obane obuhereza nkobu obane ene business ene ministry oine ebigenderwa byawe nkomuntu hati omuri bibiri eyize ekigenderwa cyawe wakitunga no basa kurugo music eyiza cyarem no basa kurugo music nonyetegereza so umuntu no basa kutandika music industry ori kuronda mu sente hati mukama yaza kuburesinga akasente wakatunga of course tokaguma music akuba kibabe no focus yawe nashi goro yawe kakora ki ekashikira then nabo ko kutandika music nabo kuronda akasente kabura nabo tokaguma music abo kuba kigendero cyawe cyakora ki konga ko watandikire music uri kwereza Ruhanga kimesa ngo kutunga sente nabo kwatazitungira no basagumiza buno hereza Ruhanga. So twine mu challenge ombeshongozi harimo ko kupingana harimo ko kurwanisana hati ngo mbeshongoza bense ningira ngo ikintu integatega ngo mu gospel artist kibasa kuba kitari umutingoma nke cyo korogana ushanga ngo kwikiriza hata yandabaho hato gashanga noza kurondo ko wakwasa kumutera mutyo kumugarira hasi kumugarira inyuma so ebyo nibiba ko kandi integatega ngo mu gospel industries ebyo nibasa kutari harimo ko kupingana ibintu bikaburamu konke byamarogoro integatega ngo ibyo tubirumu konka harimo challenge z'abantu kushanga ngo nibarwanisana no mu gospel industries harimo ibintu by'entaro nomanya amhari ihari tine hurutari kwa noshoma Bible hagati ya Saulo na Daudi noreba ngo hakaba hariho orutaro oro Daudi yabe narwana ariko rwanisibwa mukama we Saulo abo ihari abo kwa embabazi ranga kwa kweta abantu embabazi bazitakushana no butwine bitonto no buturi abeshongozi konka buri yo mayine embabazi hati nyowe music tinde muto munonga kandi abo tinde mukuru munonga emyaka mushaje akutari na hezo music industry hina abayine myaka 10 konka abatakashikire nka hata abo nabo nikibasa kumuteganisa umuntu ayibuza kwigiza kanshango music
mwenu andabireho akikozirata atoshange atakunda oshange yakufitena oshange ryo nakurwarisa naronda okuyakwasa kunafuye kandi ikindi kinayishaba kubuzaho icyo kugira ngo achievements zo hiro music industry n'ibintu cyebe birungi byo batuze kwiho music industry wakubasagambira audience ningo mwana otandikire kweshongora kumugara mama oineshi chonchecho orukumanya ngo nawe ene step yashemeye kuba natera urugendo rwo rabiremo nebyo achivingiremo atware agira kwikiriza nawe amanye ngo naza kushikayo naza kubutunga Bible negamba omucyo guri kurugombusasi bwanyuma yo kugumisiriza tokabura kwika businguzi tokabura kwika hamuki so amagara go kubona amagara go kustagoringa amagara go kwedezo mbusasi nkagarabamo konkate mukamari ashikira kungerera imbabazi kugira ngo at least music nashobohereza nimpura bonyoro bi ryaba ryizina mukamari impiri cyaba kire kitinisa mukama akimpiri kaba kari akasente mukama kampiri yaberiye mukago mirungi emikago yo mugasho emikage hurire eriko basa kunyambere ko basa kundege zizoba mukama agimpiri abo kubanyi n'abantu no bakoma omudini n'abantu bahango no buyako mu government mukama yatangiye kuconnectinga no mu government nyine abantu no bako abantu babutosha bashubuze naki no bakubahera yihanga so ni ndeba triste natungire ku benefit nataje ku benefiting omuchicho nkiki so kabe ni nyikaleji ngo muntu wena otanikire music okutandika nikuba kutangusha abako tukuranyanguye ebyabe bingumire ndibinge byabe basa ko nyo music nogira ngo nkabantine focus nkabantine kigenderwa nkabantine vision nkabantine kiroto omazima nkabaninza kuremwa nkabaninza kuremwa konka nkabani impura ngo nkabani ndeba hinaho nabe nindanzya ende kinabe nimpro mulinye nagira ngo nobundi abe ndabo mbugumire no byakwa bita konka ninja kufocusinga hariya amisho ninja gihariye bibinyetori amisho ganje ningata hariya so mbeno wabo lyoko tanikire music ni kugambira ngo uko ibintu biri kutandika mukaba kangambire kigambe kintu kuza kweshongore cyabwanyuma kama yanjye uko ibintu biri kutandika twe bikora ki twe biri kuguba hariho bwanyuma katandika ningende se bigere ntene za boda boda ngatandika niye twara amagenyi ate no rukumanya nchura hari obugenyi nchura hari obugenyi ntahobo uburyo kureba ngo nakika mukoro ogo nakoraga na MC natuga ka platform nayeshongora mpora bargo batandika kompaka transport bargo batandika komport center tikimtware tare mutware konkat ninyeshongoro magenyi oshanga mwene okuzameza tukera muri wachetegereza so omazima ekintu cyona wakitandika okakifokasingaho okakiremeraho norugaho ukareka kutamesho gawa abizwe bye bibizo challenge tizikabura amaboko ati naho nashika nyine challenge nabari kunkiraho bine challenge nabari yahigura munonga babugembe bahi ba Peterson babingana challenge tizikabura konka challenge teka hati unore waba nogenda no ari cyo arikweto okuterenso tokaba nogenda ukabara kuterenso konka waiza kuterenso tokaguma nobwo cyane cyakuka nobwo akwa novuga piki wagwa nari motoka nogaruko yesuro mucucu ogaruko tereza motoka yawe nari piki ogomeza munkahi so challenge na accident omurigendo konka tine kugomezamo okutotera hikirize ibiroto byi yebare munonga poso kwikiriza yebara bwa time yawe yebare nabwa encouraging words zezo wabasa kuba notereza yebare nabo bwire bwawe waburi kimwe cyona icyo wabasa gukora program wegera hanga kikubare kandi yongera aciconco cawe ubase kukigoba muno koshemeye kuba no kigoba kandi ikindi twantushaba yakapera abo kuba audience gihe yakapera kache event concluding so kamaze mbasimeho imwe abantu ayisa nacyo kintu cyanguye abantu kwa bari yoko bakajya ngo katuronde kwikiriza tije tumutayise cyo kimanyisha ngo nabo bonka abwabone babane bakunda nibabane nayo that is a promotion so nabasima nabari kutureba nimwe nabasima ambere munyikirize akapera mudakika nkemwe abanyeshongore okugumaho bagirege oba okuguma ninga mutambi hambo okay kanye shongore okugumaho esho okugumaho kuba kurungi owakobeire nashabasha bokugumaho
eshota fire tabura kureba amaisho ganjye garebere imbabazi zarahanga agirage ashimuka amakora y'ebyo ahumuza ajanjabe imitima yakuteyire atambihamba mweta mutambihambogo eshaka ntambera yatwarihamba naruhuka hariho ebiyesi ari kukora nkatangara nkareba amani ge katangara nkareba emirimo ye katangara bantu mwe Yesu nakora ebyokutangaza Mukama abahereze omugisha yebare munonga aposo kwikiriza yebare kuteesa omugisha abareba KR Media TV mwebare kutereza obwire bwanyu mugume naitwe buri dakiika yoona tusaguma tubasiteho ebirungi nahendera ndi ambasiza Edison omuheereza wanyu mwebare munonga